koja će kola da se voze? Pa to znači ako vozi ova kola starija od 10 godina, znači neće moći da se registruje. Pa šta to znači? Pa to, na primjer, ako je onaj 2000. godište Golf 4, ako je pohaban, znači ako je truo, ako je ovo na trapu ovo loš, on može da ga znači ne može da ga registruje, ne može da prođe te registracije. A ko je još? Pa ima one Fabije, one dvojke, ima ovi Clio, Renault Clio, koji je to, dvojka isto i to, ako je ovo rastresen, on ne može da prođe i to. A kako da prođe ovo? Pa i ne može da prođe ovo ako ti dođeš sa 17.000, a on kaže gospodine, pa ja nisam tražio 17.000, ja sam tražio još 10.000. Znači on je tražio još 10.000, znači 30.000. I kaže, gospodine, ne možete da prođete sa 17.000, da dođete još sa 10.000.